жақтырам. Biz barımız da mucize kütəbiz. Өзгерішлері болмас деп ышанам. Шушындай мультфильмлар көбірек болсын иде. Татар dünyasında, бигерәк театр өлкәсендә зур ачыш булыр дип уйлап калам. Өметләнәм һәм шуңа ышанам. Күп еллар элек куелган спектакльне һәм безнең яңа иҗат җимешебезнең анимацион фильмны тоташтырып торучы Равил абый Шарафиевка чын күңелдән ихлас Hürmetli tamaşaçılar, benim de şuşu filmga çakırdılar, bizim tiyatroda oynanan rolüm ecelini tavuşunu göstertirgen. Eğer de ben anda özümün tavuşunu katlaştıram iken anda benim bir katlaşım da yok. Çünkü bana istep girdiler ana. Ben karım da şuna karab ona tavuşlanam. Şuna göre eğer yaxşı eyvir bulsa alar barsı da ben şu komandadan ise naşara menike. Men sizni mucizalar dunyosina, haqiqat dunyosina, ham shu vaqtda san'at dunyosina chaqiraman. Sahnada aldirmishdan almanlar. Tatarstan hem belki indi bütün dünya bağlarının da en motor sıfatların, en motor hislerini aktarıp çıkarırdı böyle. Bağlar da kabul ettiler, onlar da kabul ettiler. Жыладық та, күлдік та, бик матур булган. Benim 2 yaşlı oğlum da oturdu. Bütün vakitini kul çabuk. O özünün ruhun, Tatar ruhun, мәгънәсен саклап калган. Tatar dünyası için motor istelikli vakıya. Әлбәттә, алкышларга лаек, афарин, булдыргансыз, шулай кирәк. Дәвам итәргә кирәк, тизләнергә кирәк һәм безне шатландырып, тагы шундый иҗат җимешләре чыгарырга кирәк.